Evo šta je 1. juna 1994. pisalo u TV Novostima povodom emisije koju ćete upravo gledati. Prošlog utorka na stadionu u Železniku održano je javno snimanje finalne emisije prolećnog ciklusa Folk Metar. Organizatori ovog spektakla, redakcija zabavno-sportskog programa RTS-a, pored želje da raspoloži sve prisutne, u čemu je u potpunosti uspela, prikupila je novac za Beogradsku dečiju bolnicu u Tiršovoj. Pored 30.000 dinara od prodaje karata, ovoj zdravstvenoj ustanovi pripašće i poklon mnogih donatora. Očekujemo podobrance koji će se pojaviti ovde na stadionu fudbalskog kluba Železnik. Izvolite, El Grande. Alo, Čutura. Izvolite, tu sam, molim. Čutura, ovde gledaj. Izvolite, tu sam. Slušaj, ovo je humanitarna priredba. Moraju svi karte da plate, razumeš? Jesu svi ovi ovde platili karte? Preko kontrolu su platili. Svi platili? Svi platili. A ovi padobranci? Ne znam. Pa kako ne znaš, bre, ima svi da plate karte. Ko ne plati kartu, odmah nazad. U redu, a padobranci? I padobranci, svi nazad. Ono što oni nose, to su amblemi, leci i zastave, zatim razni detalji koji karakterišu emisiju Folk Metar, ono što se dešavalo i ono što se danas dešava kao finale prolećnog dela, zatim pokloni i ono što je namijenjeno vama. A ja sada pogledom pratim jednog mladića u beloj uniformi. Poštovana publiko, to je Mornar Dimitrijević, predrag čovek koji radi, dakle, i sada se trenutno nalazi u ratnoj mornarici Vojske Jugoslavije. On će simbolično pokazivanjem zastavica da obeleži početak ovog finala Folk Metra. Ja vas molim na njegov znak podizanja desne i leve ruke da na izmence i vi sa tih strana stadiona na koji se nalazite odbrojavate. Dakle, možemo krenuti u veliko finale. Idemo! 10, 9,
režira i redakcija 9 Novosti iz Sabora. Kroz emisiju je prošlo i oko 200 igrača folklornih ansambala. Od prvog dana u emisiji je i orkestar Bokija Miloševića sa pijanistom Duškom Jovanovićem, koji su zabavljali i uveseljavali našu televizijsku publiku i publiku u studiju. I pevači i muzičari, dragi gledalci, imali su samo jednu jedinu želju: da vas zabave, nasmeju i pomognu dečju bolnicu u Tiršovoj ulici. Bokiju i orkestru, ovo je bilo samo početak, zagravanje, a malo pre ja rekao smeh, ljubav, pažnja, nadanje. Upravo takva je naša prva gošća, vesela, nasmejana i puna energije, Zorica Brunsvik. Šta mislite vi, a? Mogu samo da vam kažem da ćemo mi pobediti.
ekipi nalazi se jedna prelepa, mlada, šarmantna dama, moja koleginica Merima Njegomir. protivnička ekipa čuo da će vidjeti Merime, poznata ne samo po dobroj pesmi, nego i tenisu i odmah hodnici, samo je rekao, šubit ćemo loptu na zemlji, bacit ćemo se u noge. Pa šta bude? Uzmi mi srce za slatki san, samo požuri, jer već je dan. Uzmi mi srce za slatki san. Ekipi imamo jednog pravog ženskog šekularca, a to je Mira Škorić. Koliko je žena što za tebe zna, koja bi koja tebe volela. Koliko je žena što za tebe zna, koja bi koja tebe volela.
ili neki drugi, vidjet ćemo za vreme meča. Sada ajmo svi uz pesmu pred veliki fudbal. Koliko si puta mene slagao, nisam ti ni ja dužna ostala. Koliko si puta mene slagao, nisam ti ni ja dužna ostala. Ti si koji ja, srce puno nemira, anđelskog lica vrag. Ti si koji ja, srce puno nemira, zato si mi tako drag. Ti si koji ja, srce puno nemira, anđelskog lica vrag. Ti si koji ja, srce puno nemira, zato si mi tako drag. Sudbina je luda pa je spojila varalice dve kao oka dva. Sudbina je luda pa je spojila varalice dve kao oka dva. Ti si koji ja, srce puno nemira, anđelskog lica vrag. Ti si koji ja, srce puno nemira, zato si mi tako drag. Ti si koji ja, srce puno nemira, anđelskog lica vrag. Ti si koji ja, srce puno nemira, zato si mi tako drag. Sada ću da najavim jednu lepu devojku koja lepo izgleda, lepo peva i u odbrani je moje ekipe, a zove se Yami. I pobedit ćemo naravno. Reći ću ti nešto sasvim lično, nisi nikad čuo ništa tome slično. Reći ću ti slatke reči te otkačene i bezobrazne, jer mi smo ista generacija i pesma nam je inspiracija, iste želje, ista nacija. To je dobra kombinacija. Baš me briga da li imaš love, ja zbog love ne prodajem snove. Ni da možda imaš curu drugu, ispala je već u prvom krugu. Zavedi me, povedi me, odvedi me, da ludujem. Iznad grada veče pada, tvoje usne čokolada i sve što mi radiš sada, sve mi se baš dopada. Nevjerovatno kretanje po terenu u jednom slatkom stilu, čokoladnom. Kako će biti posle utakmice, vidjet ćemo. Baš me briga da li imaš love, ja zbog love ne prodajem snove. Ni da možda imaš curu drugu, ispala je već u prvom krugu. Zavedi me, povedi me, odvedi me, da ludujem.
se još i tako navijati kad mi budemo pobeđivali, je li važi? A sada da najavim mlade snage koje dolaze s jednog pevača, Ivan Gavrilović, koji kaže pevaj. Idemo, Ivane. Ajmo se svi malo da igramo i da pevamo. Lidujemo noćas svi, ove rukama udara, ova cuta zima kolena. Ajde bre da pijemo, čače se da slomimo, ova cuta zima kolena. Ajde pevamo, ajmo zajedno, noćas neka prepotaruje. Zagrajte devojke, ajde muškarčine, ova cuta ajmo zajedno. U utakmici. Ivan u furioznom ritmu i tempu. Draga publiko, samo da vam kažem, drago mi što sam došao i što imamo naslednike ovdje, Ivana i Željka. Ajmo na aplauz! Kad bi znao mala, koliko te dirao, nekad bi mu pravo, kroz se posvirao. Brak, 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 pao mi na oči, ni topova 300 neće mi pomoći. Brak, 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 nisam više dobar, zbog tebe ću mala napraviti dar. Ovo su potpuki koji najavljuju sitan vez na terenu. Biće ovdje izgleda jail dribbling. Ajmo i vi na tribinama na noge. Igramo, ovo je prava prilika. Ajmo, Jay. Kad bi znao mala, ko je s tobom spavao, na mesec bi njega,
pao mi na oči i topova 300 neće mu pomoći. Mrak, 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 nisam više dobar, zbog tebe ću mala napraviti barbar. Kad si znao mala, gdje li mi se skitaš, šta bi onda bilo, nemoj mi da pitaš. Mrak, 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 pao mi na oči i topova 300 neće mu pomoći. Mrak, 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 nisam više dobar, zbog tebe ću mala napraviti daj, maj. Kad si znao mala, voli mi te bilo, nekad bi mu pravo, još srce prosviro. Mrak, 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 pao mi na oči i topova 300 neće mu pomoći. Mrak, 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 nisam više dobar, od tebe ću mala napraviti daj, maj. Ceca Veličković. Izlazim iz tvoga stana, uplakana, a znam da je sinoć tamo, opet riba milovana. Izlazim iz tvoga stana, uplakana, a znam da je sinoć tamo, opet druga milovana. Šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženama? Šta je to muško đudi, što me tera da ponudim? Šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženama? Šta je to muško đudi, što me tera da ponudim? Pozdrav navijačice Crvene zvezde, danas je u žutoj boji. Imamo da je drugi deli hokejaša bila prava jaga među muškarcima, ko će čuvati Cecu, da će ih se čuvati. Kad te zovem telefonom, zauzeto sve do zore, pa mi srce moje kaže, vodiš tajne razgovore. Kad te zovem telefonom, zauzeto sve do zore, pa mi srce moje kaže, vodiš tajne razgovore. Šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženama? Šta je to muško đudi, što me tera da poludim? Šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženama? Šta je to muško đudi, što me tera da poludim? Umeđu vremena Dušan Jovan Radovanović je predložio da se na Cecu igra flaster. Oko tebe cura puno, pa mi suze krase lice, a ti kažeš baš si luda, to su moje drugarice. Oko tebe cura puno, pa mi suze krase lice, a ti kažeš baš si luda, to su moje drugarice. I šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženama? Šta je to muško đudi, što me tera da poludim? Šta je to u tvojim venama, što te tera drugim ženama? Šta je to muško đudi, što me tera da poludim? Možda i fudbal na neki način. Hvala lepo, hvala najlepše. Eto, dragi moji prijatelji, imam tu čast da vam najavim pravu kraljicu folka,
i večnu kraljicu. To je Lepa Brena. Ajmo ruke gore, svi da vidi! A i kasnije svoje navijače. Ovo je finale Folk metra. Početni klub pobednika. Priznam, lako je pevati, ali sada ćemo da vidimo kako ćemo da igramo ovaj fudbal. Nadam se da ćete nas podržati sa aplauzom. Da čujem! A ja obećavam, evo po starom dobrom običaju, da ću da dam gol za moju ekipu!
Evo ga, sudija Jovan Radovanović predvodi jedinstvenu ekipu u istoriji jugoslovenske estrade. Ekipa belih, pomalo i sivih i ekipa žutih. Prvi put u jednom derbiju. Sa brojem 50, kapiten ekipe žutih, Bora Čorba. Sa brojem 34, veliki talenat posle gitare u desnoj nozi, Momčilo Bajagić. Sa brojem 40, brzo koraka, laka preko levog krila, Ceca Veličković. Pravo otkrovenje ženskog fudbala, Karioka u žutom, broj 78, Zorica Brunsvik. U dotinskom izdanju, dakle, pravi talent posle tenisa, broj 70, Merima Njegovir. Sa brojem 30, korpulentni centarfor, Igor Divnik-Kesten. A što se tiče ekipe sivih, to jest kažu belih, ali ja verujem da je to siva, nema veze. Dakle, pozdravimo golmana, čoveka sa preko 200 kila, Ala iz Uba. Kapiten ekipe, čovek koji svira, ali zna i da igra. 32, Magic Boki Milošević. Kada je čuo zalud za Uba, pojavio se i simpatični, skromni, mali i sitni Dule Jovanović, 67. Dečko koji do malo pre igrao i plesao, a sada će samo da igra, broj 60, Ivan. Veliki transfer iz Bundeslige, pravo u Železnik, 56, Jay. Malo pre imala počasni klub oko stadiona, broj 40, Lepa Brana. Devojka koja je također zapretila u pesmi igri, broj 78, Ira Škorić. Da li će koristiti čokoladu da zaustavi svoje protivnike, broj 99, Jami. I rezerva normalno koja se pojavila prvi put, ali doduše u drugoj, drugačijoj sportskoj opremi, Gala. Jedna zajednička fotografija za uspomenu, dakle, ekipe, pre nego što krenemo na meč. Pozovite kapitene i molim kolege reportere da napuste teren, da možemo da krenemo sa utakmicom.
Jedna klasična akcija. Dakle, Ivan radi. Ivan je u serioznom stilu prešao. Evo vidjeli ste kako se u stvari drži sudija. Da prođe pored auta. Da li postoji neka šansa? Evo ga Ivan ponovo organizuje igru. On dribla i svoje i tuđe. Merima izbacuje loptu u korner. Čini mi se da je ovo uigrana kombinacija. Praćenje igrača. Očekujemo na fantastičnom centru. Centar šut. Baje ga ušao levom nogom. Trena još jedan put. Kakav je ovo start bio. Svađa. Ima i povređenih ovdje izgleda. Jovan Radovanović svira 9. simfoniju na svojoj pištavici. O čemu se zapravo radi? Sudija! Veštačko disanje, usta na usta. Dobro, da li će biti izvođenja penala ili ne? Možete da pomognete nekako. Dobro, da vidimo ko će da izvodi penal za ekipu Belih. Tu je penal. Boki Milošević imali hrabrosti da to urade. Boki. Da vidimo kako će Ceca, će Mira, ko? Vrena! Uzima zalet. Molim vas, malo tišine. Neverovatna šansa je bila, to je za ekipu Sivih. To se poništava. Kako sudije, zbog čega? Poluvreme. Poluvreme. Hvala, dobro, odmorite onda. Sad je 1-0. Dobro. Mi čekamo jesen i Folkmetar u Novom Ruhu. Pozdravimo dakle sve folkmetraše i krenimo u susret emisijama tamo daleko. Hvala vam!